Ялға қайтқан егеттер яна махсус хәрби операцияға юл тотты. Яугырларды улату сараһы Учалы районының хәрби комиссариаты алдында үтте. Ир егеттербез үҙҙәрен ысын яугырҙарса тота, күп һөйләмәй. Ял әҙерәк булып ҡалды, тиҙ генә үтте лә китте тиҙәр яҡташтарыбыҙ. У нас был никах, сейчас вот поженились. Ял ҡыҫҡа булһа ла, никахтарын рәсми рәүештә теркәп кәләш алырға ла, туғандарына, ата-әсәләренә, хужалыҡ эштәрендә лә ярҙам итергә өлгөргән яҡташтарыбыҙ. Хушлашыу митингыһында яугырҙарҙы барлыҡ район халҡы исеменән Учалы районы хакимиәте башлығы Руслан Ғилездинов тәбрикләне. Пожелание самое главное одно, чтобы все живые, здоровые вернулись к своим семьям домой. Мы помогали и будем помогать. Обязательно приедем еще с гуманитарным грузом. Потому удачи вам и всех ждем с победой. Учалы районының хәрби комиссары Сергей Симонов та ир егеттәргә изге теләктәрен еткерҙе. Дорогие наши мобилизованные, сегодня в это солнечное утро заканчивается ваш отпуск. Отпуск, в котором вы вместе были со своими родными, близкими, которые увидели вас, обняли и встретили теплом. Время пришло, что отпуск заканчивается. Необходимо побывать на выполнении специальной операции. Со своей стороны хочу пожелать только всего самого доброго, хорошего и скорого возвращения домой с победой. Спасибо вам. Тормошка карашыбыз үҙгәрҙе. Был юлы ҡайҙа барғаныбыҙҙы, нимә эшләребеҙҙе белгәс, күпкә еңелерәк тиҙәр. Юлға сыҡҡан ир егеттәр. Берҙәм, бер көс булып, бер-беренә терәк таяныс булыуҙары хаҡында ла әйтеп үттеләр. Ял иттек. Ял әҙерәк булды, конечно. Барыбер һуғыш 6 ай булып, бығына ял бары етешмәне инде, әҙ булды. Бу бирешмәйбеҙ, егеттәр, Аллаға шөкөр, Учалы егеттәр бөтәле көстө, бөтәле бирешмәйҙәр. Бергә торабыҙ, бергә һәр ваҡыт бергәбеҙ, бына тотонабыҙ тегендә лә. Ғорлығым бар мына егеттәр өсөн, Учалы егеттәр өсөн. Һәр ваҡыт бер-беренә бер тотонып йәшәйбеҙ тегендә лә, мында ла. Шуға бик шатмын. Аллаға шөкөр, бөтә егеттәр менән әле бына бөтә полный состав менән ҡуҙғалабыҙ. Берелә бармайым тип әйтмәй, торып ҡалмайым. Һәр бер әйтә, егеттәр менән бергә булдык, бергә барам тип әйтеп торалар инде бөтә әле. Шул. Алла бирә, еңме беҙҙең менән була. Алла бирһә. Победа будет за нами, Россия с нами. Ялдан һуң ҡабаттан махсус операция зонаһына юлланған егеттәрбеҙ бурыстарын үтәп, имен иҫән һау өйҙәренә ҡайтһындар. Китте һуғышҡа, оҙатып ҡалды күк Урал. Ат уйнаты балдан бара, Шайморатлов генерал. Ат уйнаты балдан бара, Шайморатлов генерал. Совет